players are mathakagira mabũrũri and they also play for away leagues. The Premier League. Yes. Muini mogore na nja bũrũri. One. Acio nĩo mathakaga AFCON. Rĩu ĩno Chandri irathaka athakĩre mathakaga the local leagues. Akina Gor Mahia. Nao matigathaka AFCON. Yes. Ndanyita. Gor Mahia, Sofapaka, Ulinzi. Yes. Onike tũraigua maretwa very local. Yes. Nice. Maretwa mũtaigua mũno. You will not hear the international players, the international ones. Yes. Rĩu nĩo ngũrani ya AFCON na CHAN. Nice. Yes. Na tũrame kũhost twĩ mabũrũri maigana? Matatũ. Ngwĩcia kwaroro rĩkuonekire rĩu ithuĩrĩ. Twĩ bũrũri ũmwe capacity yo. Tũrĩ bado. Nyitanĩrai. Yota gũtindĩka kĩgũrũ kĩu na mbere. No ũrĩa ũka ageni kwa nyina Matthew gatuĩka anana mekuraragwa nĩ mũgũtũteithia nĩ mũgũtwera anake tondũ kwanyu kwĩ mwanake wĩrĩga kuruari anake no moke merekie kũndũ kũu no ũtukũ mwitu macoke makiumagare rũciũ airĩtu matiga kwa wandebũra tondũ kũu nakuo nĩkuo kwĩna airĩtu na gũtirĩ anake aingĩ gwake gũtirĩ na threat na kumara no kome kuria ki breakfast na zapa yes so we are co-host tayari turoneka tutigania tina nyumba cia kuigana cia kuraria andu aya aire tumarahithio ganda the opening ceremony I think was in Tanzania it was very colorful by the way very nice we are looking forward to the closing ceremony at Kasarani we will host the closing ceremony ko tunakorana ini ariko Samido well I think we will want to put up not to call us Samido Prince Inda we showcase our diversity nice leo more than 4th of August more than tariki 4 wa kanana there's a group C matches today Uganda the highlight is Uganda will be playing Algeria yes Nigeria ni metako the Desert Warriors I think it's them I think so if not Namibia I'm not sure and Museveni muthuri wenda ya airetu guku na ng'ombe nene ari guku Bethene arogete andu maranyitania kaundu tugite kabere hana gathaia na icera riu Deputy President what is your lecturer is she the deputy of the deputy president? No, he's the current deputy. So how many do you have at a go? Just one. So where is the other one? Where's Baba Gachagua? Alienda. Tulifukuza huyo. So you are saying it is possible to change them? Yes, anytime. So why is his name popular? Is she in Uganda? The name of the deputy president is not popular. Arauga how much has Ruto given his team? 1 million per player. So that is how much calculate the total. That's around 24 million per game. So it's for the players and for the reserve. Yes, the whole team. And how old is Ruto? He's around 58. He's turning 59 this year. She remind me how old I am. I think Baba, you're turning 81. So ideally what Ruto gives, I should double. Yeah, exactly. So how many players do we have? Same number. Our team is called the Uganda Cranes. Yes, Baba. Uganda Cranes. Yes, Baba. So now the Uganda Cranes put the communication. So for every match they win, I will give them 1.2 billion. Kenya nama Uganda shillings. So why should we use Kenyan money? We are in Uganda. So do you want me to call for you, Mohosi? No, Baba. I can call General Mohosi. No, Baba. So each player is 1.2 billion. Yes. So that you understand clearly, it's 42 million Kenya shillings. And I get it 42. So each player, they are 24. Yes. So each player gets how much? 42 divided by 12. It's 2 million. Divided by 24. That's almost 2 million. It's 2 million. Yes. That's okay. So what are the odds? Well, wale watu wanawekelea wanasema aje? Wanasema hatutaenda sana. That's what they're saying. Yes. So how many times are they likely to get the money? None.
close to none. Will it affect the economy? Not at all. The return of them is 50. But they might just put a surprise on him. Yes. Yes. Bia naita mahando maruta mawira. Oi karagu oigwe. Nami kama rais wa hapa serikali ya muungano wa Tanzania kama Mama Samia Suluhu, majirani wangu pia wanapeana hela. Majirani wangu nimepata habari fika kwamba timu zao za kandanda wanawapa hela. Sasa mimi nami tapa bilioni 3. Wale wachezaji wa Taifa Stars, yaweto wa Taifa Stars. He borrowed a lot from us. Wachezaji maleto by the way. Yes. Wale wa Taifa Stars, mimi kama rais na mama yenyu, basi nitawapa zangu pia bilioni. Alisema shingapi Museveni? Alisema milioni 24 ya Kenya. Sasa ndo ngapi za kwao? Za kwao ni maana sarafu za kwetu zinawiana na zinakaribiana kidogo na zao. 1 billion. Sasa basi sisi kama Taifa Stars tukiweza fikisha angalau takwimu ya bilioni 2, si itakuwa sawa hiyo? Itatoshana na hiyo. Itakuja ngapi za Kenya? 2 billion. They have to come back to Kenya. As a unit ya East Africa na Kenyan shilling. Yes. Sasa nimesema nitawapa hiyo. Hongereni, mwende kuwapiga sana wale wapinzani wetu. Na muendelee na moyo huo. Ruto yuwapa ngapi? Milioni 1 kila mchezaji. Ashawapa tayari? Moja. Walishinda jana. Kwa hivyo wakishinda tena wako milioni 2. Yeah. Wakiendelea tena milioni 3. Naam. Jameni. No, you give them. Me, when I say something, I've said. I actually put the money aside where I can see it. In cash. Museveni anaongea sana tiko na duda. Wanaenda toka mahe. No, give them money. Yes. You see, we cannot be left behind. Yes. Yes. Oh yes. Goranga nere. Biaje Tanzania re. Bilioni 1 to Kenya shillings. Yes. That will be 50 million. Is it? Yes. On 50? Milioni 50. Bilioni 1 atize ni 50 ya Kenya. Yes. Milioni ya Kenya, milioni 50 ya Kenya. Yes. So there it is. Yes. So we cannot be left behind. So the Uganda Cranes. Na Taifa Stars. It's Manigalo. Yes. Chan is here. Oh yes. Oh yes. Okay. Kehera bũrũri witũ wa Kenya timu witũ magĩkĩhotane magĩkiambia mũhuko na makegunĩke ni acia nacio ciarahuke na ciende mũbira Yes. ona tũrarĩa no makenio nĩ mũbira. Exactly. Thank you Gathuki Mundu. We have AFCON Africa Cup of Nations with an African champion. Sakafa ni East African. Chan is for it's not so because we are not in Central Africa ourselves. I will clarify that. Oh yes. All right. Nilikuwa ya Central Africa. Chan is for Central because we are not Central Africa. Gathuki nawe kaweko. I think well, Chan is continental as well. To Nigeria we have the Who's. Yes. But we'll clarify. Thank you, my friend Money Chuka. Thank you so much.